Muri iki gihe cya coronavirus ibihuha bikomeje kuba byinshi. Iyo ugeze mu mihanda ya za Nyamirambo ubwirwa byinshi ku byerekeranye na coronavirus. Wahindukira ugana za Kanombe ukumva ibindi bitandukanye n'ibyo wabwiye igihe wari uri za Nyamirambo. Abahanga mu bya siyansi y'ubuzima barakora iyo bwabaga, ariko nanone abandi bahanga mu gutanga imiti gakondo nabo ntago baryamye. Abahanga mu bya siyansi yo kubaho bakubwira ko iki cyorezo kizabonerwa umuti, gusa nanone hari n'abandi bakubwira ko iki cyorezo ari igihano cy'Imana yahaye abantu, ngo kubera ibyaha byinshi bakungamo bati hazapfa benshi, ngo kandi nta muti uzigera uvumburwa wa coronavirus. Hari ingamba nyinshi zitandukanye zafashwe zirimo gukaraba intoki kenshi, kwirinda guhana ibiganza mu gihe turamukanya, kwirinda kujya ahantu hahurira abantu benshi, kwambara agahomamunwa mu gihe ufite ibimenyetso bya COVID-19 ndetse n'izindi ngamba nyinshi zigenda ziyongera bitewe no kwiyongera kwa coronavirus. Nyamara n'ubwo isi yose imeze nk'ihuje umugambi mu gufata ingamba zo kurwanya coronavirus, ubwoko bw'abahindu bubarizwa mu gihugu cy'ubuhinde bwafashe ingamba bitoroshye ko zafatwa n'undi uwo ari we wese kuri iyi si. Muri izo ngamba harimo ko bagomba kujya banywa amaganga y'inka ndetse bakanayoga. Nitwa Clement Murenzi, iyi ni B2B Outcomes. Mbahaye ikaze. Mu gihugu cy'ubuhinde hari ubwoko bw'abahindu bukomeje kunywa no gukaraba amaganga y'inka, bavuga ko ari wo muti ubavura indwara zose, ngo bityo na coronavirus bakaba bashobora kuyirinda muri ubwo buryo. Ibi byagaragaye mu muhango wabereye mu murwa mukuru w'igihugu cy'ubuhinde wari witabiriwe n'abasaga 200 mu bwoko bw'abahindu, ngo kandi bafite umugambi w'uko bagomba kuwagura ukagera mu bindi bice by'ubuhinde. Umwe mu bari muri uyu muhango yatangarije Nigerpart.com dukesha iyi nkuru ko batajya bakenera imiti ya kizungu, bo bikoreshereza iyabo ya gakondo. Yagize ati tumaze imyaka 21 tunywa amaganga y'inka kandi tunayakaraba. Ati ntitwigeze dukenera imiti ya kizungu. Nyamara n'ubwo abahindu bikomonga mu gatuza bakavuga ko bazavurwa n'amaganga y'inka, abahanga mu bushakashatsi bo bahamya ko amaganga y'inka adakiza indwara zirimo kanseri, yewe ngo nta na gihamya ihari ko ashobora kurinda umuntu kwandura coronavirus nk'uko abahindu babyizera. Kugeza ubu abarenga 138 nibo bamaze kwandura icyorezo cya coronavirus, abarenga 5,000 bakaba bamaze kwitaba Imana bazize COVID-19. Mu bamaze kwandura bose muri rusange harimo 7 b'Abanyarwanda nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ku wa 16 Werurwe. Gusa imibare ishobora kwiyongera bitewe n'umuvuduko w'iki cyorezo. Umuryango ushinzwe kwita ku buzima ku isi World Health Organization urashishikariza abantu batuye isi muri rusange gukurikiza inama bahabwa n'abaganga. Ku bwa Michael Ryan, umuyobozi mukuru w'umuryango, yemeza ko ikiremwa muntu aho kiva kikagera kirangwa no kugerageza, ngo kandi kidatinya urugamba. Yemeza ko bazagerageza mpaka habonetse umuti n'urukingo rwa coronavirus. Kora share na subscribe. Njye ndi Clement Murenzi, iyi ni B2B Outcomes. Ndabashimiye.